Što znači zaštita imovine? Da moraš imati neku imovinu ako je moraš štititi. Poslanik alejselam kaže doći će vrijeme kada ljudi neće voditi brigu kako zarađuju, je li to halal dozvoljeno ili haram nedozvoljeno. A Omer u Medini, radijallahu anhu, hodao bi i ispitivao bi ljude da li znaju pravila poslovanja u islamu. Znači isto kao što poslanik alejselam kad je on bio, imao bi reviziju marketa. Kako je on reviziju vršio? Ode tamo i on ruku stavi u tu vreću. Jednom prilikom je osjetio nešto je vlažno. O, prodavaču, šta je ovo, mokro pšenica ova dole ili nešto? Kaže, pa bila kiša, pokislo ovo na vrhu. I ja, kaže, ovo stavio suho gore, a ovo dole. Naravno da je to jedna vrsta laganja, zablude. Poslanik alejselam kaže, treba staviti ovo mokro gore da se vidi u smislu, jer je oštećeno i teže je na vagi. Ko nas vara nije od nas. Ta isti način je i Omer isto tako imao i govorio bi ljudima ko ne zna pravila poslovanja, kamate i tako dalje, ne smije da vodi biznis ovdje u Medini.